lead say eye Dormaahene eye paramount chief big one. Yes. Me so meje etumu ene me panel ene platform here yetna so yeji tumu say eye Asantehene ote kokoso na no Otumfuo. The only king in our constitution. Abusuadin yese no one so TVGH ya edin ye so TVGH unya subscribe ya no subscribe no like no comment no share ma foforo so nya be de ahwe ene so ye da foforo ene mani abre pa so me kemani abre me chane me mfa ndidi nkofo atam me mfa nkasentia obia because abrabona me bo me nim obia abraba wo si bo sifa baby obia bo na abraba drum ntimi nuru hobi ntimi nka wasem but ye woni be wo Ghana ha si a nkofo biti ye hwe ha no ma hwe na esi wia ne atwefo ne atwe paper ni atwere ni betwere epachewo that time ni pana ya ade ne mo ehu anka ho asem me ba Sally Mann so Sally Mann also ye presenter Sally Mann so ye presenter Sally Mann ya o ye o host program wa Adom TV Adom show ho program bi no na me dwene Adom TV fo mpanimfo ho a me dwuma me nte o mase sebio management team na mo hono na mo receive letter ba na nse be read na ne ya some pacha wo say Sally Mann be kan last Saturday wo be kan nsem bia treatia Otumfuo na Dormaahene say na Dormaahene ye paramount chief Osagyefo na Agyeman Badu ye paramount chief senior saa so na Otumfuo Osei Tutu so ye paramount chief obi anchen obi nyese obi asoma comparison bi Sally Mann obi asoma wotia Ghana ha woti radio station so wokọ one same TP clan mokọ radio so ekoye panelist nsa na manema no sabe woka wonsa asandefo obi anka asam ba wo wutimi ka satawala asam di shata tem kan sam nana mama brown wo kan sam wutimi kan sam ni kwansa wo kan nyina wo ka kire wo mo obi amfiu adenti na wo kan wasa wo do Asantehene bem wo do Otumfuo me for what reason Otumfuo no problem unim ne he elipa bi ko TV ase asa o pese wo saa na sebe afia pokua mbese me di umpa na tem afia pokua be kan nsem a eno na mo support na bi sha o se Ghana fo bi me hypocrite pa titu me blame Sally Mann o me blame crew no omo that omo ye adwuma no MC afo no ne the directing program no directing no that time no direct Sally Mann no live show no direct no ona me blame no because as a director I will direct you be na so or can say me be creative program untimi nko nkasa o talk back when guy say maami asema wo ka no jaika twaso na dia semeba untimi nganjere no na wusi wo no makasa ka no be kan wie na no obi aso compare Otumfuo ne Dormaahene obi aso comparison bi obi ansoma comparison bi a ntidi na wo compare no tu Sally Mann wafu afufro nya santema so Sally Mann so wafu afufro nya santema so ye de ye hene Otumfuo no ye santefo ye se wo ye kin ye de so wo ye kin enti sa wo na wonte ase a oni ye nya adwen a ene ye nya adwen but emfane compare obi a ye mpesa comparison no because ye mpesa sebe mpreduasa enkran kwala bi ne yon kofo mo bra bia be fom ano no mo de sebe kasetia opemso yehu a ebe haye me meche ne me mfa ni obi atem me mfa ni Sally Mann atem because obra bia wabo me ma obi me ni watem me nkasentia but ade a me ya ne se director sa show no na ata no wonte wono mana entimo nipa na wo he ma ahwe da bia mo creative program adwuma wuramfo no mo a mo de ma betena mo creative program mo de pefem mo da bia mo bo Otumfuo de mo de gidin o kan oya se de gidin ntina da bia se obi ni mo ha bia no kasete ya Otumfuo no wo ye comparison no wo ye na stem sa keche se hwan se keche se mira fini pa kodi no so sa kwotena radio station so na wa kan wato bomb se wom se obia o man ho so a se sa Asantehene ni mo ha ma won ye de ni munya ha maye o ni mu oduma ye sikadwa ni mu oduma ye ye de no ye so ni mu yie enti sa ufi se
Sani yesi huwa ye hene no. Yesi huwa pemso. Yesi bi so ne mu, yeso sikadwa mu no. Hawa wa hene ma me papa. Ko ukuro mu ne ko support wo de. Emfa metra national television so me ka se ai sania Dormaahene eye Paramount saa na Otumfuo se Paramount chief yetia so yempo woni wa na empe mami me ma obi kas me ma obi nipa nkasa ntia wo me nye saa me tietia woni ma na me nye saa de ma ne bi se me kasa me be keka ensem enu kwase ye kasa ho but apology na mo de buy na me pesa me kan bi kire management team say 7 parents o mo adwene mo ha papa management team no Adom TV for you matter what sabi o ye program oni hobi yenyina ya TV station adwuma ye control MCR enti say MCR no ye te wona say wo host no wo kan say na nya ye prompt to catch us say maami asema wo kan hey ye free mo wo sa so kan o kan crash at the Adom TV for sa tache maami mamonya sa o amonya sa wo amoto amoka amodi munim se mo station baako mo sister mo amkasa mo station baako wa santime mo ase enti mo yesa na mo de tan abehye nkofo mu okuma ase na omo betan mo eye adwuma ha se mu no e bia Otumfuo de won fie Otumfuo nkasa but enkofo e won chen ne betima sore tia mo eno so mo sore mo se tribalism ene yesi yenye tribalism ye dia ye kura ne ye hwahwa ye de ye pegya ye de ye kron ye de bi ekura be ye mamu ye duma ye ati ase ene ya monti ase no monti ase ye mu de bi ai le munya ya fa maye suma nkwa hene kan ase me o se sa wo pusa kenten ma onto asante da ma me nya ne obeka na be ye adwuma o ye de obe ye asante be bre ase asante the more na wo kan ase na ye mo ne ye pegya the more wo kan asante ase ne ye pegya ne ye kosoro abusuya yen kasa kese yenkotie Sally Mann sem na okeka ye no yenkotie ne omo apology letter na omo de ba ye no yenkotie mra yenkotie did say eye Dormaahene eye Paramount chief big one yes me so meje etumu ene me panel ene platform ye yetna so ye gitumu say eye asante hene ote kokko so na no Otumfuo the only king in our constitution the only king in our constitution allow me ono so eye Paramount it's woman level on Paramount chief multimedia any Adom TV yetna so ye concern no they are on the same level Dormaahene yentime fa ne compare na no say Osei Tutu da mete Dormaahene so a me sorry me bo me mu ase ama no but the truth must be told no kre me ka kire mo enne Dorma bloggers any abonofo na mo se mo kwa ma Dormaahene say you can never compare Asantehene to a Dormaahene da the earlier mo beti ase ane the better na best start promote mo de ye ana ye best start promote ye ho Asantehene e da Asante nyina no Dormaahene kra ntimi fa ne compare Mamponhene what him say si eka Africa Asantehene to so miensa anase mienu I stand to be corrected Asantehene si hene Asantehene tu hene Dormaahene eye Dormaahene nkro hene ene nkrase bi yehye nase ba Dormaahene ahenie entwam wo brekum entwam wo sunwa entwam wo wanchi entwam wo tachima entwam wo nkranza ne nkro akeka wo ho mu amu ni mebono na mu di yatem because of the obi mo ye mi kire mo ye ni wo hene ba kwa oda ya no into Dormaahene eye ohene a oda Dormaafo ano but onabunu nyina no ena Asantehene eda Asante nyina no si ekana ni monyamu sikamu baby Asantehene dia duru no Asantehene hia obi se obi be promote na hene o Dormaahene na hia so obi be promote na hene I am telling you guys the truth Asantehene eya Asantefo nyina pani amahina pan mahina ni mu abrempo nyina pani ni Otumfuo nebum Dormaahene ya Dormaahene onya buru hene Sumahene ya Sumahene onya buru hene mpacho muntie ne o enti sabo ka asema sade du ba bia musika na te se bia me kuro mu nkranza mahene na wakoya ade bia wo se buru hene gabi yanka ne sa mesramo Kofi Adoma wani incident no esi wodoma ensi wo buru asense buru wo hene bi ye da ya no. And she said with some degree of amusement because as more Kenya nyansa ba ko prene. I mean, how do you compare Dormaahene to Santehene? How, madam? Dear bonkwa na dear level of ignorance nkwa. Dear time kwa na dem obabesia. Set wabunsu nyina kra wuku no maso ubia. Now so ba be adwuma. Now you come and sit on a live TV show just to embarrass yourself the way man you did. And you want papa, hey.
Now, in fact, so why do you move the hopa said the Sally Mann, Mato and Casa Cocosono? Why do you move the one Kabeka Sansimi? How do you compare Dormaahene to Otumfuo? This is one paramount chief for whom Krasen can get a the person you're trying to put under the spotlight, name say, Asma Wokan, Wobwa. But Asana Wokan, Doma is just a small fraction of the entire Bono region. Doma, you could get to a small fraction, it's a subset of the region Bono. Into Dormaahene or paramount chief or in Cranketing Kete, Eshanase. Now, the last time I checked, Otumfuo has 66 paramounts under him. Otumfuo, into Notikumasino. Dormaahene so no to level pan go to Sunane. At the entire Bono, or no, and a champion or your borrow. So one pen will be assassin. Doma Kruna could mention this one or Tipa de Biano, or Tutu Boba Pakinson, whom one hour tonight, if you're sort of Casa, the Coco Sokaka Cabinson. Kruna Nekas in Pundu Massa Paraso. So could men's be Bemasua, would you guess or you search a Punimasa with you? As my okay, one Casapranke. Now, my member Kratem. So one can kind constitution, and our chieftaincy act no cooking can be a Konako Kinkandy. Yaka, say Ghana, Region Bia House of Chiefs, Region Biano, Yatuaba, the Yomo president. In the case of the Ashanti region, Yantuaba, because of Otumfuo. None of so said Dormaahene Kufimensa, or no conduct elections, a year and whole electoral commissioner, Sadi Clan, who so in the case of the Ashanti region, Yantuaba, a dinner catcher, say Omaya Timno, Yashemra say, every region be a regional house of chiefs, so mu yomo ban then and omu yomo titenya omu election say the trouble my no yomo president. But in the case of the Ashanti region, Otumfuo yento ne swaba ose sani pani yepe na me wo hase ya na mejina eye multimedia adwumakoni Adom TV management empanyifo anamu enkrata bia ba beto abonten ya omo na ediaba nti mekan ne brofo me wia na afi media kotwi na ya mami bia wotie papa bia wotie no so ate brofo na mekenkan no se dia etie wo share etie asem na was statement by Adom TV management on inaccurate comments made on Showtime program. Management of Adom TV takes note that on the Saturday, March 15 edition of the entertainment show Showtime, a presenter and a panelist at a stage regrettably deviated from the show's usual content format to venture into chieftaincy matters around Otumfuo Oseadeeyo II and the Dormaahene Osagyefo Oseadeeyo Agyeman Badu II. Admittedly, the discussions were not well informed. We deeply regret the statements made. We offer our sincere apologies and unreservedly retract saying we wish to emphasize our profound respect for the Asantehene and the Dormaahene. As management, we promise to do everything necessary to ensure such slips do not reoccur. Thank you. Signed, Adom TV management. Eti brofo tintintini nyina ene se na no memenda na eyobanembo sumi ane da etoso edunum. Adom TV dwumade ye Showtime ya baba wa wotena dwuma ye host ene mpanyifo bi ebetena se mu baako ekansem bi de efa eye ahensem ho a eno no enye dwumade no chese ne bobre eno no esanse ye dwumade ye de eka anagisem ye entertainment na ne saso no omokasa de fa Otumfuo Oseadeeyo II Asantehene ena Dormaahene Osagyefo Oseadeeyo Agyeman Badu yo tosumienu sansema wom ekan no ma no kopaye na enam so ama menu ekasai no management mpanyifo Adom TV wom edi anim na wom na wom dandan yen ekyese wom di hu yawo na wonam so de chopa kese we de nananom mpanyifo esom kitamunamu monfa enche na ye efiti na ekoyi dwumade bia ebekoso de wose mpanyifo ye na bibia ti sei NCB mu no womo ebeye ne sa pepepe we eye ensema management mpanyifo a womo ehwe Adom TV so de aba emonten nti kumemi baya eye chopa enye de ema Asantehene ote kokoso ena Dormaahene se omadaroma omofa enche management wo di sie na no memenda e wo Showtime edwumade so edini ye Soul TV GH unya subscribe channel no subscribe sisi no like no wa share no comment so ma hofro nya bia dey ahwe ai Sally Mann ne eye Adom TV for omo apology letter ne enso an Sally Mann kan no mo de obetu gya no samo tin so mo kan ai we mote ho amani para kan nsem we nyina wie waka wie ya afi no masa akotwe pen ne pepa atwere tenten abegina be kan borofo akese ni twa akese say na mo pen mo a na mo sere jazz down so sere say na mo pen no me boa say ya na mo pen no say mo ye okay say mo ye okay oh mamu me enya sa elipa respect mo to the extent say ni me boa mo ba adwuma no ache Adom TV mo ba adwuma no ache pa mo ba adwuma no ache mo saltam go I even say decoder so strong decoder mo saltam no na mo so
mo kuta mo ayi pa wo system nim enti mo ma obi enipa bi mfa na nim na adwuma bi na bi a wo penetrate bi a wo pe mesem niema because animonyamfo ni sebe titirifo eden ewo Adom TV pa me boss ba ko Samodankwa ai no ye mo technician Samodankwa ai ezi otukwa akọ Germany na me boss pa no me boss pa no nti no mesre Adom TV management team munya mo ne mayi mo to mo ne mayi se ne be ya obi nko ka me kamo because ye bia nyama na me nkasa ntiamo but obi a ono no wo mu ade be cancel ni kwa so be kasa tiamo basa na akoka se mo pani ni kwa se basa ono so wote be bi adwuma no onya bi te ba ne se akoka no so aje ase abusua mede mbosia edin ya ikwaku Alaska dasene ebeto amoso piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.